Idemo sad do Bogovićeve ulice, tamo je naša Martina, a njezin gost je, pa možemo tako reći, možda nostalgičan, ali za jednom posve drugom erom, čini mi se da je to dance era. Dobrodošli u pravu istinu o disko plesu. Interesira vas kako su nastali pokreti u 80-im godinama u disko klubovima? Ne, nisu ih napravili koreografi. Napravili su ih sasvim obični ljudi. Jedan od osnovnih pokreta, odnosno koraka, napravio je čovjek koji je išao u disko klub, stao je u blato i došao do ulaza u disko klub. Tamo ga je zaustavio redar i rekao je: čovječe, pa ne možeš s tim blatnim cipelama unutra. On je rekao: pa kojim blatnim cipelama? Ovim ili ovim? Svi ostali su vidjeli taj pokret i krenuli. Ha! Jedan od osnovnih pokreta u tim godinama nastao je i tako. Što ga je izmislio? Ljubomorni muž. On je pustio svoju damu u disko klub, ona se nije vratila do 1 sat. On je došao do onog istog redara i pitao: pa dobro, gdje mi je žena? On je rekao: jel možda ona tamo? Ili ona? Možda ona? Ili ona? I svi u disko klubu počeli su plesati. To je sve što ja znam. Mislim da je Tomislav Tržan ipak najbolji plesač. Tomislav Tržan i Zoran Jurić, odnosno DJ Jura, autori su, pa možemo reći tako, prvog interaktivnog stand-up showa, priča o disko plesu. Dečki, kako ste to izmislili, kako ste to postavili? Pa evo, mi smo to izmislili u Šibeniku. Nastalo je u Šibeniku. Ovog ljeta radili smo kao animatori tamo. Možemo mi čagati u Splitu. Naravno. Radili smo kao animatori tamo i jednostavno nastalo je spontano. Trebao sam zabavljati sve prisutne turiste i eto, najzgodnija mi se učinila nekakva forma stand-upa. Morao je biti plesni, a još se publika uključila pa je postao i interaktivni. Koliko hitova imate uključenih u vaš show? Pa ima preko 30 hitova, sve poznati hitovi iz 80-ih godina. Plesnih pokreta? Preko 50 plesnih pokreta, objašnjavamo pravu istinu kako su oni nastali, a ne nekakvi koreografi ili nešto slično. Znači, objašnjavamo čitavu povijest toga. 70 minuta je trajanje šova. I pozvani su svi, naravno, je li tako, Tomislave? Naravno, premijer. Pozvani su svi, mogu ja reći. 15. siječnja, dakle sljedeći četvrtak, u Katrnu u 9 sati. Svi ste pozvani pogledati prvu izvedbu priče prave istine o disko plesu. A onda ćete nas poželjeti na rođendanima, na eventima. Uz nas će biti plesačice iz mog plesnog kluba, tako da će to biti Shock Show Industry by Mario Petreković. Ajmo vidjeti još kako to malo izgleda, a ja ću ovako We Are The Robots izaći iz kadra. Evo ga, moram se pripremiti, evo ga, dobro je. Da li znate one plesače koji dođu u disko klub, kao dođu plesa, dođu se zabaviti i u principu plešu samo s jednim dijelom tijela. Dakle, glava, pa onda samo nogom i njemu je kao gala. Ima onih koji rukom znaju ovu stvar. Ova stvar mi je gala, ovo je mrak i ovo. Pa onda je bolje da iskoreografiraju prstom. Nevena, pa probaj ti s nama koreografiju, vrlo je zahtjevna. Samo tako možete i vi, dragi gledatelji. Samo tako bi još i mogla plesati, a da ne izgleda smiješno. Prava istina o disko plesu, Facebook stranica Prava istina. Čini mi se da i na našoj Facebook stranici subotom ujutro pogledajte, imamo i nekoliko karata za ovu njegovu zanimljivu predstavu.